Mukariri gite wa ngwataniro ya Nyamita Kimathi Munjuri akiaria nyuma ya guchokera kuma Kirendionga nthigurune ya Israel na aria baretete gutwira mira thoko na ugite nyuma ya ithimi kathumba kuthithirwa mira iria barakamatite ndene ya laboratory nironekanire iri na mathina jathatu. Mathina jaja ni amwe na mira kwithirwa iri na ruko, iri na bacteria na igukuoneka imwe kinya yugiri na ndawa iria ni ugwati bunene kiri ugima. Munjuri nandi norite arimi gutegerera mantu jaja jathatu kethira iba kwenda mirayo na thoko nthigurune ciaome. Dennis Mugendi naranirite na wega tumenyithie nkuruki. Mbita Kimathi Munjuri, National Chairman wa Nyambene Miraa Trade Association Nyamita. Katu thokone ya thiru ruari, athiru waiti. Nontu kwa kuthiatira mira ira tukura nao, mira ira tutuma Israel. Tundi tukumenya ikurare and delegation ya thirikari ira etere Israel. Nontu bwa participate ke trade fair yari niyo mantu na ya agriculture. Na kinya batu tumba kuona kanya ketu kakwariria mira. Na wende etere mbakilishite kiama na arimi babonde kenda tumba kwithetera na twaithetera na twaewa kanya kakutuma mira Israel. Na nyuma ya kuona kanya kagutuma mira nthigurune Israeli, Munjuri aliuga mira ni ikitwe maita jatano kilo magana jana gwita magana jatano indi kiri magirijo jatano jathatu mira nyuma ya gukurukira ithimine bia nthiguru iu ya laboratory ionekanire na mantu jomba ikurigiria gutumira kwayo bwa mbere buri ruko mira ene bacteria kwithirwa na ndawa mira nayo iria yatumitwe yithirwa tikangita tayo mira iria itherwa iri na uraja bwa sentimita 15 na jangi kuma ndiri uchoka kuma Israel itueretio tuma mira maita ya 5 na mira eu ira minge yuri a uthokone ye na ibo ntobia tuma direta ndeningwa kenda mumba kwelesa ntuba onto tore ari athimo tutikweleanwa imira ereku ikwendeka ndene ya Israel na imbibio ngwa bikwendeka ndene ya Israel orende ke turaero itotumite 5 ithatu icionekanite na issue mirera yose wa Israel teye kumithra thokone lakini baraba autotwira mireu baturetera Nairobi teyo miraba utua baituretera mire misengu mire garioroko mire mekue mira emianake muno tore na reto kwenda mire mekamu emekuru emekamu yonto yo binge birato kumenyera muno iruko tafadhali na itoeleano ike meru tokwaria mantu ya ute yange yakaua into kenge kiraba bakulaitha muno indawa tafadhali ndawa irato kuira mira ciina icio na orende shipment ire irato bwithetie ici watikanite na ndawa murimi oro kurima mira waringira ndawa no ntutukumya kwina mirimo mingi tukurwa niyo miraene waringira ndawa etera eitarera ndawa yandikirire thire wahakikishe itarure kuthira kenda mira ira eta ya thimo ikethirete na ndawa bwaya thatu ni rui rwatu tumira kurima kinya rui ru na rwina icio tafadhali tukia kurima rui ruko mira ni kumani na Munjuri ya kumenyithia arimi na biashara bonde ba mira bakathingatira thoko iu ikaguno mtu onthe mantu na jo arimi na biashara baugite bakathingatira indi ni batethio ni thirikari mantu ne jairi jathatu siesu eto methika lentore na rutete ngwe batoto swira ngwe no thusira thoko bankiomba kwira antu beto na nkiwa boni botombo tethuka antu ni amira antu beto tikakwende baometie mutwe ibendete muno kwithira mira ina market lakini kasoro ikamwa kenda usikuwirwa mira bombo mbakuwa na bombo mbakuwa kiyakwa na twetethuka no ntuthirika etika kwendete na uweso ni turetere ithimi mtu akendike bunda kya kana akendike lweke ikathimwa point yele antuba Israel bana ithimi biko thima biko na bacteria biko na thina cia ndawa kombe kana oba mbo twa ithimi bitu to kuthimira miraya to mundene
tukathima mira to miundene mbere tumitua urokethera tutemira na ndawe tuo wa twire mundene jwawe na cio ciĩgiĩ thoko ya Somalia arĩa gũkwĩrĩkana kũrĩ na ungumania barĩa bagwĩtwo makatĩro kwĩrwo bakinyarĩrana kĩeni-inĩ kĩa ndege. Mũnjũri ariuga nginya thirikari ya Kenya yoyongwa na bunge ndĩbomenya ũma ĩndĩ abati kwendi kũbwaria antũ bau no kabekĩtwe o nĩ rais wa Somalia abothoranaĩria mbeca iu nyuma ya Kenya kũregi gwitanĩra biashara na nthĩgũrũ iu yao na kwĩ ũgũtuĩka bakauga kareni na mĩraa yenu piba betu bo bathatu kele John Paul na Taidumu ibetite na bunge bange bakaraniria rais na rais akaraniria president Onara. Ukona president Onara iwe rere Ruto na ntemio nto MP ba na bange atongeria batikwendwa bwira uma amwira abo kethri bo kuendelea kwendia miraa na utuenderia miraa lazima mulipe. Kama hamtaki mkae na miraa yenu, hivyo ndio kuko. Either tulipe hiyo 4.5 ama tusiuze miraa Somalia. Bese hivi yukaua ni antoba President Hassan o Somalia. Na wamesema ni ushuru ya Somalia, VAT ya Somalia. Na watu kan direct kwethira ito kuendelea biashara eu bila to kuendia kuotha hii. Bila to kuendia kuotha hii tuendelee kwethira ito kuenda uchogara turari miaka 3 ithiri tuko na huru. Hivyo huu sasa tukubali kana tuendelee kunywa na kandhirie na kuwa manto yaya kwirwa katero bara beto tukumenya manto ya tuendelee musukumano turwamirwe yo tuone kinye thogoni na twaikia alafu mundu ageyo turingithia kanywa twethia nanga twandamane muri na waikia miraa yare awita kinya tu tunini tuwetaga twira ngai boya bubu unge tubwithagia kia mambi kia manthaka kia tukamena ati etaita. Dennis Mugendi, Weru TV, thoko ni miraa ya Thirugaiti, wandi ni ya Thirugaiti, Gembe South, County ya Meru.